abantu. Ingakho kumele sibahloniphe labantu. Zonke inhlanga zabadinga sengisho lonke ibala labantu. Ukulala kwengane ingathile kulilizwe ibala labantu. Ngangasibanakekele sibavikele singabahlukumezi lokho kuyingozi. Meke wathina abafazi usuthi intimba kodwa lapho usuthi intintwana mina ngithi amageza amahle bese ubabhekela abantu besifazane. Abantu besifazane saphenduka komjikelo bethathelwa ngama K47 nengeke madoda kuzali. Zemba zapheli ingane zoma. Bongani maduni masabendoda impahla kahle umfazi omnyama. Amadoda saphenduka isilonga aphenduka imfezi emnyama. Ngakho uzanibala ngahonke bangalathi indoda isawuyelo somnandi. Esawathi uqeda isilonda lapho unkosikazi uqhawula sheshe. Ukulinda bokusebenza iphenduka indidali nedida amadoda. Abantu besifazane sabaphenduka kodwa baziwayo ukuhlunyezwa. Ngokudlula kwakho doda wasishwi selomntu ekhaya engeke madoda uzalo sekwanele. Yazi indoda iphenduka injemboqo ngokuhlukumeza. Bahlukumeza omama nezingane zoma. Bakhona ukuthi mthele ehlabisakile le. Esincane izingane ziphenduka ifanele ebhaqa. Neqhamuka abanyaqaqa zonke zabhaqa. Umbizo wayisonto ukuhlukumeza uyiphume eqhosha ngokwenzo kwakhe. Yinikeze black mayibazo ukufuna ubashabo bahlukumeza besifazane. Owesifazane owazalwa ngazalwa maqede kulo mhlaba thina sonke saphila. Siyabadingana emakhaya ethu lokho kuyacaca. Ingakho ngehla ngenyuka ngibele yashela imhlophe ngikhwele ebhasini ngoba kuswa mahube. Labagijima amadoda athi kuyophuza emathaveni. Sibatshele ukuthi namhlanje indoda ayiphuze ethaveni. Abantu besifazane kumele sibavikeleni. Kumele siphendule noma bakagqumeni. Owesifazane simgqumeni simvikeleni. Nanoma ibona indlela mtshengiseni. Wasaqhuba nokuhlukumeza mbuzeni. Ukuthi kungani eqhosha ngokwenzo kwakhe. Ngoba impela yododa mamanje sidinga indoda igqoka elintsha. Ekwazi ukusiphala umuntu yosimama ethi uzobheka sodumo bhaka noma usumuka ibhaka. Ziba sikole isikhathi sakuzobhaka makagugele emgaqweni makutshela isayile moto mama. Phenduka isikhomane sikabhaka namhlanje ngithi ngiyahamba ngiyothosa kwithosale ekhansela kusukela namhlanje. Ukuhlukumeza komama nezingane ngiyakhansela sanibona. Imbongi sale imbongi nomuke la sale umuke soke sinikhumbuze nje ama results ka matric ithi nikona mawuyifumathisiwe ngosiba ongelova uthini usiko lwesiko ngisona indweni lemphumela yathemba nami ngizophumelela ayike yonke into iphuma la sengisho imphumela kumatikletsheni angangibezima setsheni ngokukhula nokhula kwabathisa yazi mina bengifuna ukusho ukuthisa hayi wena lalela le nkondlo nganayo ube ngabanye besilinde nabo ungana yaphithizela nawo limbili abanye bayaphuza abanye bayakosa mina ke bengihleli ekhoneni ithini inkondlo mawuyifumathisiwe ngosiba ngongelova uthini usiko lwesiko ngisolindwe lemphumela yathemba nami ngizophumelela ayike yonke into iphumana sengisho umphumela kamatikletsheni angangibezima setsheni ngokukhula kwabathize yazi mina bengifuna ukusho ukuthisa hayi wena lalela le nkondlo unganaki ube ngabanye besilinde nabo unganaki yaphithizela labo lindweni abanye bayaphuza abanye bayosa abanye baphuza mina bengihlalele ngedwa ekhoneni isibuza ngase mina ngizokwenza njani yazi bengekho ukwenza njani abanye benginyathela ngeke ukwenze njani ngikubuza kanze mina ngizokwenza njani ngicabanga ngithi teze ngiyele esikoleni mangathiwa ngiyafeyila ngisacela ukwenza umsebenzi wokuzela umuntu nesathiwa ngimtshele ukuthi lo hambo bekusathiwa ngisho ukuthi lendlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi nawe mntaka baba lapho uphuma khona zeyongalibazi mina ke ngumqikeleli weqiniso elaqhathaka emaqeleni ngaqoqela ephepheni ngaqobela ngaqoda ukuba kumele waqekelele wonke amaqiniso aqhubeka emhlabeni kumfana weqiniso liyadlalisela
lendlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi nawe mntakababa lapho phuma khona zewungalibali izolo ephushweni kuko kwafika isithunywa sakwamondlo ngisilalele sathi mfana weqiniso ngicela ukungilalele maqedeke ukungibhalele ukungidlulisele lo myalezo kulabantwana bakho ngabuza ukuthi lamyalezo ukhamba kwathi kubazali esibashiye ekhaya benethemba kepha namhlanje ngathi badumele ngathi badumala kanjani kodwa ngathi empeni laba bonke mina ngibabhalisa le ntombi zeJericho zona ezingasoze sazamazama abaphunywa abemphethe laba abeqika amafinga bathakathi ngikhuluma ngomaphokopela mina abadli bemojuli maqede basuthulazi yakutshela laba mina zinsikazi nezinkambi zokugcina lezi eziphathiswa amandla okuthi sikwazi ngoba ushintsho emndenini yazo ngakho-ke kodwa bangadumala kanjani abazali empeni bebuseke kangaka isibelethweni sabo bese yathi kodwa mfana weqiniso lokhuluma iqiniso lomanasi ngiyazi ulibabuka bonke ubabona bebahle emini ngobabuka ubabuka beta beyonyuka beyowathenda uzuthembe izindaba zabo nezindaba zabo zokushona kwelanga ziyasabisa laba lingokuthi njalo malishona ilanga lishone namaphupha abo laba lingokuthi bephuma njalo ekuseni liphume sebengaphelele sebephelele endaweni zokumnyama ngayizolo nalapho kade beqamazolo sebekwenze sikabadakazi ekade beqekezelo zabazali kade zowasiza bazobeka amashadikazi kuba kabili-ke kubona laba banobuye ebumnandini sebethwele bona uqobo noma babuye ebumnandini sebethwele izifo ezihlukahlukene ngemzimba yabo mfana weqiniso umkhuleko okade uyimihla ngemihla umkhuleko isikwa semihla ngamihla namhlanje kubona sowaphenduka imishanguza bezimihla ngemihla nalapho nanikuziwe kwathi indlela ezibomnandini emaphathini emakhona ngazibuyiseli lendlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi nawe mntakababa lapho phuma khona zewungalibali thina sisuke ekhaya sibumbe izalo zabazali masiphume emakhaya izibusiso zesidalwa nomkhuleko kamveli qangi phezu kwethu masithunywa kuhambo loloshintsha impilo nesimo esishiye emakhaya ukuphuma kwethu sasane sidalwe sihle kokhokhokhulu noma komkhulu safika endleleni yakanyuvesi sashintsha indlela saqede saflathela isidalwa bathi kanjani ngibona intombi yomhlanga iduka enyuvesi ngibona intombi iqhashuka isimilo ngophazo makeso maqede kahle sewole umhlanga meyidudela nabangani ukuthi bafuna ukuphila impilo yabohlanga ngibona intombi intendela isimilo kuqhashuka isimilo bangabelithana nabangani bethi bonke kumele baphila impilo yabohlanga sekanjani baliqiniso yasinkondlo usazobezwa kwase kwancinza indlebe yakho esonxele ngabe lokho kwesikuchazayo ngizi isimilo sosana esikhala kabili sikhala ngokwehluka ngithi isimilo sosana sikhala kabili sikhala ngokwehluka mengithi ngiyalalela ngibona odadewethu bebuyele ekhaya begodlusana bengathi godlile iziqo ababethunyiwe abanye bagodla isiqalekisi esiphindaphindiwe angithi awusana lubeleyo lasho emgqombeni emarese nkosi yami yimpi yamabonabulawe kuqabela isibusiso nesiqalekiso kuqabela isimilo nokuziphatha kwaqabela inkolo nendlela zokumnyama nkosi yami kuyomele naso ukuthi lendlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi beyomele nazi ukuthi nameva iyahlaba nawe mntakababa lapho phuma khona zewungalibali ngibona abafowethu behamba ngesibhinini esiphezulu bengabe bekhohlisana ngabangani bebaphila impilo yesitayela ngibona ukuhlebekisana phasi kwabangani ababili omunye kubo badisabana nekamoto kanti omunye nkosi yami ikanti lisalele eziko ibhidliwa ngothi kwesinye isikhathi kunokuphela yona imbuya maqede bonke baqedisisu baqede ithupha maqede bonke bathoba bakhuleke umntwana oyedwa othunyelwa kangqondobanzi ukuthi hlezi ithemba lisakhona-ke ekhaya isimo sangashintsha kepha kanjani muphike yena lo selibele lo sekhohliwe otshonile sesidingelile ophike nabangani abagwilikile kanjani ukhohliwe ukuthi isimo ekhaya kashintshiwe ikade ezikole kwelalile lapho umzali lonke ecelile ekhalile ekhulekile ngibona ukuduma komkhuleko befika unyuvesi efika emagubhini amaresi abafunda umkhuleko ungamthola umnikazi othunyekile ukuya emqinisa endaweni yenyuvesi ngibona ukuflathela kwesidala ngoba sengizwana ngizizingi zokucathama nobumnyama ngabe lokho sekuchazwana ukufulathela kwesidala esihle esiphume nasemakhaya ekade sosisikelela sisikhosele sisiphephise enyuvesi zesibuyele emakhaya safulathela mzukwane nishizelo zabazali ngithathe zabangani bengiyomele nazi
ukuthi le ndlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi beyomele nazi ukuthi inameva iyahlaba nawe mntaka baba lapho uphuma khona sewungalibala sisuke sonke emakhaya sinamaphupho ebese waphupha kokude bendlela sakhohlwa amaphupho maqede thina saphupha kibona amaphupho kade swazele ngafesiwe kibona nina nilatiziyalo imkhule kuyadabuza idinga abanikazi ayibatholile iyafika egunjini umkhule kwaduthule umzali uthumela kwena ufuqa utholile egumbini usobafanele usinikelile otshwaleni usugculile ukhoyile ukuthi ekhaya isimo kashintshile eziki kade lilokhu lilalile ngoba kwesinye isikhathi izinyembezi ebezidalelwe ukuthi kube zona eziguqula inkinga nengqinamba esihlangabezana nazo ekuphileni kwethu ngelinye ilanga siyophendula udaba kube izona eziyobhidla ukuphumelela kwethu ngenxa yokwenza kwethu bafowethu akeshintsho kwenza kwethu le ndlela yakangqondobanzi ijulile ibanzi ayilula njengamanzi beyomele nazi ukuthi inameva iyahlaba nawe mntaka baba lapho uphuma khona sewungalibali